ин навъи гӯштини камарбандӣ аст ки барои аввалин бор дар шаҳри душанбе баргузор мегардад. ҳавои сарду толори андак торик монеа нашуд ва беш аз 130 иштирокчӣ ба ҳам омаданд ва бо гӯштини ширини камарбандӣ рӯҳи беш аз садҳо мухлисонро шод гардониданд. ҳарчанд аксари иштирокчиён бо гӯштини камарбандӣ ин ҷо шинос шуданд. масалан барои паҳлавонони дастаҳои душанбеву хатлон ва бадахшону ноҳияҳои тобеи марказ рақобат бо паҳлавонони шимоли кишвар андаке мушкилтар буд, чун шимолиҳо ин навъи варзишро дар мактабҳои махсус тамрин мекунанд ки дар дигар минтақаҳо мутаассифона ҳоло нест. вале дар мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллии камарбандӣ ки рӯзи 23 декабр дар толори варзишии мактаби маҳорати олии варзишии намудҳои теквондо баргузор гардид, ҳай ширину гуворо буд ки чӣ хел тамом шуданашро нафаҳмидем. гӯё тазаккур дод ки дар шаҳри душанбе баргузор намудани мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллии камарбандӣ иқдоми федератсияи гӯштини миллии камарбандӣ буд. мусобиқаи гӯштини миллии камарбандӣ фақат дар вилояти Суғд мегузашт. мо тасдим гирифтем ки федератсияи гӯштини камарбандӣ ҳамин бо намояндагони раиси федератсия Қосим Муҳаммад маслиҳат кардем ки ҳамин якумин маротиба дар шаҳри Душанбе ҳамин мусобиқаро гузаронем. барои сатҳи баланд ин гӯштини миллии камарбандӣ ду намуди гӯштини камарбандӣ, яке гӯштини миллӣ, дуюмаш гӯштини миллии камарбандӣ. мо мехоҳем ки ҳамин гӯштини миллии камарбандӣ дар Тоҷикистон ривоҷу амал гирад. боиси ифтихор ва хурсандист ки имрӯз дар пойтахти ҷумҳурӣ мусобиқаи ҷумҳуриявии намуди миллии камарбандӣ баргузор шуда истодааст. мо дар оянда ният дорем ки ин мусобиқаро дар шаҳру тобеи марказ ва инчунин дар вилояти Хатлон, дар вилояти Бадахшон инчунин ин мусобиқаро ба тарзи анъанавии мусобиқаҳои вилоятии ҷумҳурӣ барпо намоем. ва мо имрӯз бисёр хурсанд ва миннатдор ҳастем ки моро кумитаи кор ва ҷавонон ва назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон моро дастгирӣ намуданд барои ин мусобиқа ба сатҳи баланд гузаштанаш дар пойтахти ҷумҳурӣ моро дастгирӣ карданд. ва мо ин мусобиқаро дар оянда бар ҳама варзишгаронро дастур медиҳем ки ба ин намуди миллии камарбандӣ машқу тамрин намуда дар ин мусобиқаҳои мо иштирок намуда парчами моро дар бозиҳои байналмилалӣ, бозиҳои чемпионати ҷаҳон ин намуди варзишро парчамбардори миллати мо бошанд. гуфтам ба маврид аст ки гӯштини миллии камарбандӣ ин варзиши гузаштагони мост ки бозёфтҳои таърихии исботи ин гуфтаҳост. дар замонҳои қадим миёни мардум ин навъи варзиш хеле машҳуру маъмул буд ки ин дар нигоштаҳои бузургони мо дарҷ гардидааст. бо оламшумул шудани варзиши мазкур чемпионати ҷаҳон ҳам ҷорӣ гашт ки паҳлавонони тамоми ҷаҳонро ба ҳам меорад. камарбанда мебандад, мекапад, баъд гӯштини сар мекунад. аввал довари чиз мегуфт, шинос мекунад полвона, ба байм таклиф мекунад, мегӯд аввалаш гирефт, истед, бадан, паҳлӯ, ҳалол. бо ки полвоное ки уже ҳаракат накарда бо ҳамҷа тамбех. ин ҳама баробари наздики ҳама полвонои миллии худи гӯштини мо. ин гӯштини худи мо, гӯштини миллӣ гӯштингирӣ, гӯштини миллии камарбандӣ. чӣ гуна дар боло гуфтем дар ин мусобиқа беш аз 130 нафар иштирокчӣ дар вазнҳои гуногун барои дарёфти мақомҳои ифтихорӣ мубориза мебурданд. дар ин баробар бештари паҳлавонони дастаҳои Душанбе, Хатлон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи марказ дар ин навъи варзиш аввалин бор аст ки қувва меозмоянд. ба мисоли паҳлавонони номии кишвар Хуршед Маҷидов, Ҷаҳонгир Маҷидов, Мирзо Ҷамил Рамазонов ва чанд тани дигар ки навъи варзиши ҷудоро пеша кардаанд, аввалин бор аст ки бо гӯштингирони касбии камарбандӣ рақобат мекунанд. бо ин навъи варзиш чандон шинос нестам, аммо дар чемпионати Осиёи гӯштини кураш иштирок намудам. соли 2013 сазовори медали тиллои чемпионати Осиё оид ба кураш шудам. соли 2020 барои ман хеле соли пурбарор буд, зеро баъд аз лат хӯрданам ман
طول 2 سال بود در یگان مسابقات اشتراک کردن نمیتوانستم و در اولین اشتراکم در چمپیونات تاجیکستان اوید با جودو و سامبو که میان کلانسالان بود در هر دو قهرمان تاجیکستان گشتم و این نوع ورزش رو هم خواستم یک بسنجم. در نماد گوشتین زودو چه خیلی میبینید که منو میپوشین همه جا کار میکنی. در این نماد گوشتین کمربندی تنها از میانبند کار میکنی. تمام این خیلی فرق کلان دارد. در این نماد گوشتین باید میان با قوت باشه، مستحکم باید باشه. گوشتین کمربندی با گوشتین تاجیکی و گوشتین ملی خودمان سو مانند است. این میشه که در ولایت ختلون، در توبه مرکز، در شهر دوشنبه مکتب‌های مخصوص تشکیل کردن، مشق کردن سو مانند با گوشتین ملی خودمان. خیلی چمپیون اسپورت کشان گوشتین بین المللی مسابقه چمپیون جهان اشتراک کردن میتونن. فدراسیای گوشتنی ملی برای برگزار نمودن مسابقه سطح جمهوریوی از تمام منطقه‌های تاجیکستان دسته‌ها را دعوت نمودند. دسته‌های ولایت سوخت که فاوریت مسابقه به حساب می‌رفتند با همون تعریف و توصیف یک نوع ارزنده هم بودند، چون در وزن‌های گوناگون نمایندگان دسته مذکور مقام‌های اول را نسبت به دسته‌های دیگر بیشتر به دست آوردند. در این نمود گوشتین ملی کمربندی 10 دسته از ولایت ختلان، از ولایت سوخت، از شهر ناحیه توبه مرکز، از شهر دوشنبه اشتراک دارند. این نمود گوشتین کمربندی گوشتین ملی بوده. در ولایت سوخت، در ناحیه مسچو، استرافشان، جبر رسولوف، سپیتامین، استفاره بسیار شروع گرفته است. از این نمود گوشتین ملی کمربندی ما چمپیون جهان، چمپیون آسیا، دارندگان غالبان جام جهان داریم و مانند جهان پهلوان محمد غفران توشف تویزاده، محمد میروف، خورشید شریپوف و بهروز گل محمدزاده، جایزداران چمپیونات جهان ابواسمان اشورزاده، دوستان تاشمرودوف، حسنالدین تاشمرودوف و دیگران میباشند که نماد گوشتین ملی ما را در سطح جمهوری و در ملی معرفی میکنند. جالبترین صحنه‌های مسابقه مذکور دور نیمه‌نهایی و نهایی بود که پهلوانان موفقیت و ناکامی و آسیب و مبارزه‌های بی‌امان را پس سر نمودند. در دور نیمه‌نهایی ورزشکاران شناخته برای راحت به فینال میان هم مبارزه می‌بردند. پرتافت جالبترین مرحله مذکور این در رقابت پادشاه دوستانبک از دسته سوخت و انورزاده امام میرزا از دسته دوشنبه مشاهده گردید. دوستانبک که علاقه مکتب مخصوص ورزش گوشتین کمربندی را گذاشته است، در یک کوشش توانست که از پرتافت خیلی معمول استفاده برد و حریف خود را طریق حلال شکست بدهد. رقابت دیگری که آنقدر از خود نشانه خوب نگذاشت، این رقابت پهلوان شناخته تاجیک جهانگیر مجیدوف و پهلوان دسته ولایت سوخت تاجزاده محمد غفران که علاقه عنوان چمپیونی جهان را به دست آورده است برای اشغال مقام اول بود که در یک پرتافت جهانگیر مجیدوف آسیب برداشت و دیگر مسابقه را ادامه دادن نتوانست. همینطور محمد غفران از غالبیت خود استقبال گرفت و مدال طلای مسابقه مذکور را در وزن 90 کیلو به دست آورد. جالبترین رقابت دیگری که مخلصان شاهد شدند این رقابت پهلوان شناخته دیگر محمد رحیم سرخانوف و حاتمبکزاده سرور برای دریافت مقام اول مسابقه مذکور در وزن 75 کیلو بود که خیلی دیدنی صورت گرفت. دیده میشد که چه خیلی از میان مخلصان طرفداران محمد رحیم با داد و فیغان را دستگیری میکردند. مربی و مخلصان این رقابت را خیلی با احساس تماشا میکردند چون پرتافت‌های جالب هر دو طرف دقت جلب کننده بود. کرامت الله حکیموف که او نیز در معرکه‌های گوشتینگیری علاقه نام خود را شناخته کرده است با گوشتینگیری برادر خود محمد رحیم خیلی با احساس مخلصی میکرد. امروز ما روز خورسندی داریم بنابر سببی که به حیث یک مخلص ما آمده در این گوشتین اشتراک کردیم. در این گوشتین برادر من مبارزه برد. ما خیلی خورسندیم که این قدر چرابین‌های خوب در تاجیکستان میگذارند. ما از این گوشتین انتظار نداشتیم که این قدر شوق‌آور میگذارد، ولی بسیار هم شوق‌آور گذشت، در سطح عالی بود.
шумо аввалин бор аст ки дар куштини камарбандӣ ва ҳайси мухлис иштирок мекунед? бале бале ин аввалин мусобиқа аст ки ман мусобиқаи камарбандӣ ба ҳайси як мухлис иштирок мекунам ва барои ман писанд омад. агар ин гуна мусобиқаҳо баъдан баргузор бигарданд, ман ҳатман иштирок мекунам. шумо дар ҳама мусобиқаҳои бародаратон ҳам хеле эҳсосӣ ҳастед? вақте ки бародари ту мегирад, ту ҳама вақт эҳсосотӣ мешавӣ ва ба эҳсосот дода мешавӣ. барои ҳамин ман фикр мекунам ҳар як варзишгаре ки бародари ӯ ё ин ки нафаре бошад ки дар як толор онҳо бо ҳам тамрин кунанд, дар мусобиқа иштирок кунад, бисёр ба эҳсосот дода мешавӣ. ниҳоятан ин рақобат ба нафъи намояндаи дастаи душанбе Сарахонов Муҳаммадраҳим хотима ёфт. ӯ дар рақобат бо ҳарифи худ бо чанд мушкилӣ рӯбарӯ шуд, аммо бо як партофти олӣ тавонист ҳарифи худро ба пушт хобонад. дар мусобиқа сазори ҷои аввал гаштам, бо 4 ҳарифи худ рақобат кардам, ғолиб баромадам. ҳарифони ман ҷоизадорои ҷамъияти ҷаҳон буданд, ҷоизаҳои осиё буданд. ба ҳамаи онҳо ғолиб омада сазори ҷои аввал гаштам. ман гӯштини зудо машқ мекунам. хеле ҳам ба гӯштини зудо мувофиқ ҳаст. мо хеле шод ҳастем ки якумин бор дар шаҳри Душанбе ин гуна гӯштини камарбандӣ баргузор мегардад. рақобати дидании дигар ки садҳо мухлисон аз соати 8 субҳ то 19 бегоҳ интизораш буданд, ин бархурди финалии вазни сангин буд. ҳамагон медонистанд ки паҳлавони машҳури вилояти Суғд Миров Маҳмад ҳатман ба даври финалӣ роҳ меёбад, чуно чандин сол аст дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ пирӯз мешавад ва ҳатто унвони чемпионии ҷаҳонро низ ба даст овардааст. рақиби ӯ дар ин рақобат аз дастаи Душанбе Хуршед Маҷидов буд ки баъди шикасти ҳамаи ҳарифон ба финал роҳ ёфт. дар ин рақобат фаворит варзишгари дастаи Суғдро медонистанд, вале Хуршед Маҷидов дар як кӯшиш усули зебоеро истифода бурд ва чемпиони ҷаҳонро ба тахтапушт хобонид. ҳамин тавр медали тиллои мусобиқаи ҷумҳуриявии куштини камарбандиро ба даст овард. хуб, чӣ гуна ки мо шоҳид гаштем, шумо аллакай дар вазни ҳамон вазнин, яъне ки чемпиони ҳамин мусобиқа эълон гардидед. шумо чӣ эҳсосот доред ва чӣ хел ҳамин мусобиқаро даред? мусобиқа дар сатҳи олӣ баргузор гашт ва ин аввалин иштироки ман дар ин навъи мусобиқа, яъне дар ин навъи варзиш буд. ва хушбахтона соҳиби медали тиллои ин мусобиқот гаштам. нагуфтан ҳамна соли 2020 барои ман хеле соли пурқарор буд, зеро баъд аз 2 соли дурӣ аз майдонҳо, баъд аз ҷароҳат бардоштанам, 2020 аввалин соле буд ки ман ҳам ба тамрин сар кардам, ҳам бар мусобиқаҳо ва дар чемпионати Тоҷикистон оид ба дзюдо миёни калонсолон сазовори медали тилло гаштам. дар чемпионати самбои Тоҷикистон сазовори медали тилло гаштам ва ин сеюмин медали тиллои ман аз чемпионати Тоҷикистон дар соли 2020 аст. барои ман имрӯз яъне рӯзи хуб буд. нақшаҳои мо дар оянда дар чемпионати осиёӣ, ҷаҳонӣ ва бозиҳои олимпии гӯштини тарзи дзюдо иштирок намудан аст. аз сабаби ин беморӣ дар Тоҷикистон ва дар берун аз Тоҷикистон мусобиқотҳо кам ба назар мерасанд, баргузор мегарданд. барои ин мо дар ин мусобиқот ҳам иштирок кардем. аммо нияти аслии мо ин мусобиқотҳои гӯштини зудо аст, зеро гӯштини зудо тарзи бозиҳои олимпӣ аст ва новобаста аз он ҳар як варзишгар мехоҳад ки ҳадди ақал як бор дар бозиҳои олимпӣ ё ин ки чемпионати ҷаҳон сазовори медал гардад. хуб, ин ҳаме варзиш чӣ гуна будааст? ҷазобияташ мусобиқот ҳамааш яъне ҷазобияташон як аст. барои он ки чӣ гуна барои ҳар як мусобиқот рӯзҳои зиёд бояд омодагӣ бинӣ ва рости ин мусобиқотро мо танҳо 2 рӯз пеш фаҳмидем ва ба ин мусобиқот чандон омода ҳам набудем. ягон тамрин ҳам аз ин нави варзиш мо накардем. аввалин гӯштине ки дидем ҳамиш субҳ дар ҳамин ҷо буд ва хушбахтона медали тиллоро насиб гаштем. хуб, рақиби шумо чемпиони ҷаҳон аст, оид ба намуди куштини камарбандӣ ва ӯ усулҳои ин нави варзишро беҳтар медонад аз шумо, гӯем мешавад. вале бо ӯ рақобат кардан чӣ хел буд? албатта ҳамавақт вохӯрии ниҳоӣ хеле мушкил мегардад. ҳарифи пурқувват буд ва дар ин нави варзиш бисёртар паҳлавонони вилояти Суғд пешком ҳастанд
این حریف من هم چمپیون جهان خوب ما آمادگی هم خوبی بود در این مسابقه سزاوار مدال طلا گشتیم. فکر سببش همون گوشتنی جدا است که خیلی با این نوع ورزش اندکی مانندی هم داره. البته این با گوشتنی هم تاجیکی شباهت دارد هم جدا بسیارتر با گوشتنی تاجیکی یعنی گوشتنی ملی شباهت دارد. از این لحاظ فکر میکنم ما از همین سبب پیشرفت بودیم در اینجا. همینطور غالب وزن 57 کیلو ربیعов محمد رشید، وزن 62 کیلو کریمزاده خورشید شاه، وزن 68 کیلو زیای فیروزجان، وزن 75 کیلو محمد رحیم سرخانوف، وزن 82 کیلو بحرالدین اکراموف، وزن 90 کیلو تاجزاده غفران، وزن 100 کیلو دوستانبек پوچویف و وزن سنگین خورشید مجیدوف گردیدند که از جانب فدراسیای گوشتنی ملی کمربندی با مدال افتخارنامه و تحفه‌ها سرفراز گردانیده شدند. در این مسابقه جمهوری در وزن 57 کیلو سزاوار جای اول گشتم. این سومین مرتبه است که من در مسابقه جمهوری جای اول میگردم. بیرون از تاجیکستان در چمپیونات آسیا سزاوار جای سوم گشتم. امروز از پایتختمان دوشنبه مسابقه جمهوری برگزار گردیده است. من خیلی خرسند هستم که در این مسابقه اشتراک کردم و سزاوار جای اول گردیدم. در این مسابقه از همه دشوارترین حریف من این فینالیستان بود که از ناحیه مسجد خیلی خوب با هم محاربه کردیم و من غالب گشتم. از تشکیل چنین مسابقه برمی‌آید که گوشتنی ملی کمربندی در تاجیکستان عمومی گردیده باز هم قدم‌های استوار خود را به احیاشوی و رشد یافتن نوع ورزش ملی به پیش می‌گذاریم. هرچند این نوع ورزش غیر از شمال تاجیکستان در یگان منطقه دیگر مکتب مخصوص ندارد، ولی با تشکیل چهاربینی‌های ورزشی و آهسته آهسته به بنیادیابی مکتب‌ها نیز امید می‌بندیم.